Saya suka orang yang cepat respon. Nama saya Muhammad Fazil Aiman. So hari ni Alhamdulillah saya keluarkan Honda Civic FL5 lah. Masa saya pilih tu, I was scrolling around lah dekat Facebook. Sebab memang saya selalu cuci mata kat situ. And then jumpa pula macam unit yang kita nak, condition macam yang kita nak, harga macam kita nak. I was dealing dengan Afif. Memang Alhamdulillah the process was very easy. And then Afif memang sangat cepat respon. Saya suka orang yang cepat respon. The process from A to Z, semuanya everything Alhamdulillah sangat okey dan smooth. Yes, I think I would highly recommend lah. Memang the process memang Alhamdulillah sangat-sangat smooth lah for me.